Hello, Tuni Kuki News Vezosi na bon savin lem na hivin Tuni 27 November 2025 ay hitain Tunin holim na niaucha hin bol kin hitin igam sungova kim election 2025 chungcha nga jong thusu za chom chom umin kiloi khom na sagi hon jong demna ahin bol vi ti ho jong hi mu ai in kim election 2025 bol dan ho akilom poi a hi lo la adi poi ti a hi thu sei tampi zong ahung do ta in hi ji chun he theine divin hin sei hi tin sangai festival meitei ho adinga festival le loi khat hi tain hi chi sangai festival mangdinga jong hi mun chom choma ko na mi tampi hunga dugan bolding loi a hi lo la zat bolding a hung jong hi a hi in a hin la meitei ho ki phin je a hi sangai festival jong hi hoi ta chil hazo lo a hin ai wa nga chu Manipur governor in hondo na ananeya chil hajing a hi je a chu mi tampi hi alung hang loi hita chu thingnoi ho pan cha na a hi bom kamding anagovin a hi le security force on mi thum anamanovi ti jong hi mu a hi ni chi thu ho hi neu khat I het thim ne divin hin seu hi tin ngama sapena Assam Rifles ko na he sa na hong ki bol ho ga velo hen hi chi hi athing ta asai dinga chu civil mi ho adinga ki sei a hi be set po in civil mi ti lehen retail ho Assam Rifles anapanga anahai ta a hi lo army anapanga anahai ta hon video tu lai social media za chom ma hi a sepei pandan ho a hi lo le thil za chom sepei sunga ki man cha dan ho hi tampi an sai do tawin hi ji a chu Indian government jong hen a hin vet na hi le I chan ham khat na Indian army no ya secret thil ki sai ho gu thim thil ki bol ho sepei pan la dan ho jo se hi mi pin a hetai hi ji chun a hi thei le a pen son ta sa hi hen a hi lo le tu a panglai ho hi jong le koiman video content asim thei ta loading sepei chungchang adi setna sepei ki man cha dan ho hi DGAR hi chi Directorate General Assam Rifle het pi na approval lova koimachan imacha video content asim thei ta loading hi chi tabang ong ki CMI le FIR ki thia khom ding ama personala anato na ho chan ge a boy thei ding hi ti hi he sa na ahin bolve ti hi mu ahin ngaban le news ga vekil law hen Manipur police hon mi thum KCP thingnoi ho mi thum bom kamdinga sangai festival la hi anamando ve ti ahin bom kamdinga hong hoi anamando win hi chiwa mi thum amat la wa hi khat hi numei anazawe khat hi numei a hi ti pa chu he theini device se wa hi in ama ho hin tu lai ta hi velo hen thil izakai hi e ho sung hi hen ama ho sung hi zong le politics hi ta hi lo le I pilang hi zong le niau khat sum le pai hung ki gol na deu ho hi ivet na hi le chun thing noi thal choi ho ki gol na hi anatam ji a hi ama ho langa zong hi velo chun tu a hi kokomi ho lam kai na a ki phin na ne ya IDPS ho amin pha over a hi lo IDPS ho amo chan sa wang wa chu abul langa a hin to sot anung langa sumle pai hin pi a hin to sot hu koi ham itile thing noi ho cho thal choi ho hi je a chu hi chi thal choi ho KCP group ho hin sangai festival jong hi kha ding koi machan sangai festival man loading ti a hi to gon ananeu a hi in a hin la CSO phabe pi kiloi khom na le MLA ni zauna a hi chi governor pan hondo na ananeya agam sungu wa hi sangai festival anachi lai so ichi ji a chong hi meite ho ki phin na hi sang deu chi a hin a ki phin dan ho hi masanga jong ka sei ta in hoi ta ivet na hi le chun mi pi hi hen IDPS ho jong le alung kim lo naw chu hinge a seu chu a point chu kaimat na win ti hi jong le adi lo na tampi umai
ama hon sangai festival man loading ti a ki phinova sangai festival kha ding dan a hi lo le sangai festival a kem ki sa ho su si ding a hi lo la get ho kha ding ti ta lo wa hi chi sangai festival chu don da a ku ki cha te gam sung tum ki ding a got nova buffer zone su si na ding to gon anei wa a kho aveng nung lo na ding a to gon anei jing pau hi veleu chun hi chiwa ko na jong ki hedo jing a hin a thing noi ho chun atup mul a doi chu a hi le hi chi sangai festival chu man sa lo te te ding ama hola thing noi a hi je wa chol hang phunga ki phin thei lo a hi ta le mi pi ho chu suma pi over agam sungu wa ki phin sa ding hi chi sangai festival chu su si ding sa lo ding ti a hin la mi pi hon hi chi chu ball kit ta lo wa kuki cha te gam sung lang zo a hin manova hi le tua sangai festival hi thupi ta a chi hla lo wanga chu chi hla jing thos ki hong jing thos he ta chu aman man ho hi ga chi wa ga zaw tho gamang tho la sa na ho jong chu imu de wa hin ala sa pet ta a nga KCP leader kha jong ga chi a koi ham hi chiwa organized ball UNLF ho ham hung vin ke to ke ho te tia thu sei na hung viral khat jong chu in amu de wa hi hi chi to banga chu anom nomin ama ho jong hi ki to lo chu khen khan in mandinga thanom loi nga ai wa nga IDPS ho mangcha chu thing noi hon mi pi khen khat organization CSO khen khat hi summa pi wa hi le hi ta chu boina siam dana hi a hi wa nga chu thing noi ho lunggel bang ta chi hla lo pha na chu thing noi ho hi to a hung ki pan wa hi chi sangai festival a bom ki po sa le phan te bom ki kam hen lang ki po ki sa hen ti a chu to gon a hin nei wa hi le police ho hin anamat no wa hi chi wa na KCP mi thum bom kam dinga hong ho chu anamat no hi ti pa chu he thim na diwa in hil che no hi in tu hin kim election 2025 chung chang ga sei lewan video ma sa jong chu kana sei ta in Kuki Reformation Forum hon jong heta chu pu TS Dr. TS Haukip ama hi president candidate dingin ke ho a ko na kahin tungdo ve ti a hi phone do na hin ne yu chu ni chiwa hi kim president candidate dingin heta chu Dr. TS Haukip hi katung do ve aji chu ama hin masanga EPP na pha na to ham ti hi ana sayoi chu hi chi asai na wa sut lai CLP chini bong noi ki choya tribe tin koma tribe tina lam kai ho koma hi cha aga ki domin aga ki bo khumin gamtum delte political movement nei te hi win ti a hi kini ausa ta aga pan agala wa hi le tribe dang hon zong hitima achu ana pompi wa ki tho ho mo hi ti hi chu na sei ta ta wa hi le I PANKHOM de wa hi ti a hi to gon anane yo hi chu hi chi to banga anane yo a hi in a hin la kim lam kai phabe pi hin a hi na ding bang ta a hin lam kai lo pha na chu Kuki Reformation Forum ho to gon a he lo je wa chu I chan ham khat a hin lam kai wa hi le a hin lam kai siat kha wa hi chi to bang chu ana thei ta lo kim jong a function ding banga function thei ta lo hi ti chu hi chi a thu sei ho hi avia lawang ka hin sim ta lo ding hi in a hin la hi chi isim la saw a hi za chu I het ta deu ta sanin hi chi to banga pu Dr. TS Haukip min pan anala a hi in a hi theya hi le tu chunga hi ama hi a ground na hi ki son lut hen khat vei be hi ti a hi amun ta a hi pan hin la hen lang aman hoi ta vai hin hom le ki tu min ti ti a chu Kuki Reformation Forum ho a ko na chu ama hi candidate dinga hlendo na aneu a hi in heta chu mi pi hon chong het thim now a hin thu movin heta chu candidate hi open hi ji chun koiman ima akisei poina a hin la hi chiwa kisei nom pen khat chu a hi le masanga Kuki nam hat tha na ding le Kuki nam sim tha na dinga tribe leader ho zo si hinga chini bong noi ki choya thu pha na ki choi the a hi la tu chunga chong I bol mo ham tu chung di hi nom di se ding hi chi to bang hi ki bol hen lang tribe is at enable na
tribe zong tampi killing lo hi e ho hi a tribe ma ga sim dinga chu tu le tu a government head pi hi som zong killing lo mai the tha do mate vai phei simte gangte aban le mar paite hi chu ho si hi dingin ka ta sanin ka sei hi la zong le ki ngai da mo hi tin hi chi tribe recognize Kuki nam sunga ki bol la a dang ho zong tampi mai ai mol zo zong hi in aban le ai mol ti ho zong hi a hin la ma ho zong hi chi chini bong noi ki choya thupa aga ki choi lo ji a zong chu ama ho hin na ga ho a zop mo zong hin tin a hi lo le tu a zong hi iso pi kom ho zong hi Kuki chu all Kuki chu a hi wanga nagalanga bi oi hi chi to bang a hi wen cho the ti ho na hi cho zong hi e ho mi chu a hi wang e hon hi chi to bang to gon in a nei lo ji wa kineu sa na ho hi in a bol thei lo ji wa chu a tam zo pi pot do hi ta chu naga try ma do ga mo hi ta chu a hi le tu a hi aki loi khom tribe recognize Kuki nam sunga chu a hi le hi chi wa in sei si siu tha do mate vai phei simte paite mar gangte zo hi cha ho si hi tha khat chena I ha mo zong khoti ta ki khit lo ki bang so ke to bang a pona ki bang hi zong le 70% ta bang hi ki bang ki he to thei chu hi cha ho si hi a hi the ai le tu chunga zong hi cha I dop mo wa hi chi nang ho try men mi nga a hi lo le mi som mi sagi na hong ki gon lo diu nang hon zong candidate khat na hin tun diu hi chi vai vote bol de vai ti khat hi hen lang ele phading a hin la at least a hin siam pau ho zong chu masang video a zong chu ka hin ta do ta in kim ma ko na election bowling a election commission king an si hon a hin ta do ho vote nei thei kiti a hin kita do ho chu imu so ke wa hin hi ta chu ita do vai le chun hi chiwa tribe recognize hoi zau ta lo chu a hi le hi chiwa chu any Kuki tribe he hi chiwai khat wa chana le any Kuki tribe khat song wa a hi le hi chi any Kuki tribe ho bo chun I bol de wam a hi lo vai le hi chiwa tribe dang ho zo si zau sa de wam ti hi mi pi boy na hi chu hi chi la ya inam pi PANKHOM theine dinga chini bong noi I dop mo wa a hi le nam za chom ai mol kom gangte mar simte vai phei zo paite hi chewa ki ji lo la zaw khat jong to any Kuki tribe jong a hin hi che ho jong a hi a hoti a hi le hi che ho zo se ke ko ma hi ti chun le kha be piu te cha I dop thei lo wa hi jong le kha be piu tin hoita a formal ta a thil hi bol go lew han e ho dinga lo hen na hi ding hi lo ham ti hi mi pi lungdei a hi in a hin la tu ni a news ki mukit khat a hi lo le press release khat ki mukit chu a hi le kim election 2025 venue electoral college ti a hin hi chi thu a hi demna tamta hungum do kinin hi chi neu cha he theine devin ka sim lew han hi chi phat ma sa cha hi hi chi hi he theine devin neu cha ka in su let a hi in hi chi wa hi a heading to iti se da hi chi anoya assign kain ho ki pai manga alien dewa imu theine dewa choi chilang sai na ho kain ta do ai bowin a thui ki bang a hi ama sa pe na hi ama hon a sai na wa hi a hi le forum chom sagi ho ki gop hom na a hi in ama sa pe na cho a hi le Kuki Reformation Forum jan he athu so hin bol ho cho hi win abana hi Kuki Holmi Forum a hi in all Kuki homies kitin aban le athum na a hi Kim Election Observation Committee ti a hi kitnin aban kitna alina a cho a hi le Kuki zo prayer warriors kiti kitnin anga na a hi le Kuki zo intellectual council a hi kitnin aban kitna hi Kuki Zut Forum ho a hi win hi aban kitna asagi na a hi Thado Tribe Council na hi che ho cho a hi in a hi le hi chela a chu ga veleu chan tribe izat ham khat a jaw lo chong aumi hi che wa jaw hi Thado ho bo jaw cho any Kuki tribe ho chong jaw lo
type hi ahuti a hi le chun hi chi organization sagi ho hin tu a jong hi ama hon a hin sei naw hi a hi le general headquarter ki kop khom na joint forum of 7 na JF7 ativin JF7 in tu chung kim election 2025 ki bol na ding mun le phat ban a electoral college chungchang mi pi phun noi na chunga anoya thumun ho hi mi pi heading in ahung ki ta lang in a hi ti hi a hin ta do win a point hi point li lang a hin pi win a point khat na seu cha hi le song pi lam ka Kuki zo capital mun a administrative office nei kim in hitobang phat ha sa laita le lampi ha sat na gam kangui district khellampe Manipur Naga district sanapati hengbung wangkho a kim alhon alho mang uhi kim alho mang uhi koima ahungda koima hungda henlang kei ho mama le kei ho thu a nung ding ho selection le promotion ke bol hen tina a hi ji in nasata in themo akichan in Kuki zo capital Songpi district lamka khopi a hin nung chon ding in nge na akibol in a hi ti hi a hi in tu nai cha chu kim in election commission lendo na ananeiwa hi chi election commission hon to gon a hi nei dung zui wa chu hengbung sanapati district langa hi nei ding ti hi to gon aneiwa hi hi ji chun tu chunga ama ho hi chiwa JF7 hon asai na wa chu hi le Kuki chate I chen naw I khopi ding wa jong kilom ta a hi lo le I chen tam na pe nu jong a hi in lamka songpi hi chis wa hi manglo hela songpi lamka khela Kangui district khelang pe a Naga district Sanapati district sunga hengbung wang kho a kim election ki gong hi ama hon koima hung da hen lang ahung cheng hi eima thu hi hen lang aban le ei hon I dei ki select le ti hi to gon na nei wa hin hi ji chun a hi the ai le hi chi hi kapom pove a hi the ai hi le hi che ho hi eima songpi district lam ka hi chilanga hi hin chon win hi chilanga bolu hi te imi isa district hi zat pi ki ne ya ipi bola Naga district nga ki bowling ham ti a hi ama hoin thimo achan naw a hin se wa hi in ani na a hi kim apex body of Kuki tribes general election lom khat zut club election sanga thulim mole thinglang khocha in nga in som vela tina village authority ti dan hin election ki bolding dan a kimle Kuki kimle Kuki kichepna manglam kai le election commission ho nasata in thimo akichan to kilhon in ahi ding dol ta a agon tha di win nge na akibol in a hi iham ti a election committee a ngan si na changhon kimle Kuki dignity maintain ji I hello ule midang zo ngan si thei a hi ti hi ama hon appointee na se wa hi in hichiwa general election hi kimin angan si committee hon election committee hon a hi theya hi le thil hi vai hop ding dana umin igam sung inam sunga leader ding kitel dinga ipi bola mi district nga ki holding ham a hi lo le ipi bola Kuki hi nahi naman di lo ham hichi hi Kuki dignity maintain jin hello wa hi le midangan se the aume ti hi appointee na asin se wa hi in appoint thum na se ke nu cha hi le kim election 2025 electoral college hung ki so do hi
Kuki min a CSO lam kai hon ama ho kigop hom na association a alam kai diu akil hen diu to kibang chet a hi zi in Kuki tribe chum hole Kuki mi pin achi sa 2022 kim election kibol dan di lo zi a hlani anaki delay na anaki vochon ti ding da na hin hlani sung hi delay phat a Kuki CSO hon KNF UKLF aban le KNO kom a nge na anabol zi uwa maban kim election 2025 mi pi dei banga ki bolding a hi ti a CSO ho thakhiel a KNF UKLF KNO le KREF ti chu Kuki forum ho cha hivin Kuki Reformation forum ho cha hivin hi chi ho in MOU written anaki bol hi akizui lo le mi pin ki pom loading a hi ti chu tu chunga election 2025 pa hi 2022 a anafela anasta aboina ana uma hlani lang postpone anaki bol ti chu delay anaki bol pa chu hi chi CSO hon pan a hin la awa KNF a hi in UKLF a hi in KNO a hi in hi chi ho si pan la na zala cho anaki masot kit a hi in a hin la hi chi ho to ki go hom na a Kuki forum le KNF UKLF KNO ho hi chi ho sin MOU anaki sign in election 2025 pa hi mi pi dei dan banga ki bolding a hi ti a MOU phata ki sign a hi in hi chi chu zoyo hi ti pa hi ama hon in se wa in mi pi le Kuki cornet tribe hodinga Kuki nampi in Secretariat of Kuki people KNI a hi lo le United Kuki People Council UKPC Highest Council of Kuki People atam zone adei zo min a ki bolding a hi ti hi cornet tribe hole mi pi thalhenga JF7 in phondo na ahong ki nei ti hi amon en se wa hin amin chom jong a hin pho leu tawin ai theya hi le e ho hi thil tua Kuki in pi ki ti jong hi ase na I ma cham lo wa hi in a hin la hi chi chu ATM khana tu alam kai hon mi pi ding ge lova ama ho lung dei bang chi tha pi te ding ati a hi la chun to a hi veleu chun United Kuki People Council organization tha ong ping kit di so hi chi hong ping kit ding in ka dei sa ave ti hi so hi chi hong ki bolding hi tribe dang jo se hong ki loi kho ma hi chi hong ki phu ding hi ti a hin la hi chi chung changa ke lunggel khat ga seile e ho hin thil a sai siam phat sanga hi a sapa chun anop lova hi la ama hiela adang khat phut no hi ti pa hi lunggel in ei pau pai mang leo hen bang pha ka san hi tu ni a hi JF7 ho ko oi mon jong a hi di pui ama sa jong kan sei jing ta in e ho hin thing noi khat I dei lo ji wa hi chi thing noi su mang na dinga thing noi phu be pau hi chi ilha sap na wa hi ti a jong kan sei sa hi in hi chi to banga chu tu ni a jong Kuki in pi kiloi khom na I dei ta lo wa hi le akiloi khom na min chu khial ding a hi poin akiloi khom na avai po ho chu I khial go de wa hi in a hi theya hi le organization tang hi amin hoi han lang I to banga masanga sanga alui sanga changkang zo hi jong le amin pa bang khial raw ti I khial de wa hi jong le kim ki te pen hi ki khial le KIK a ki khial lang KIK a hi lo le kim em pa wang sumang hui te na em pa wang sumang hui tin adang wang sumang da lew hen nga pha ka sai ti chu keilong gel dan ka ga se in ali na a hin seu chu a hi le chunga kimin pha thumun ho hi ahung lung ding 30 November ahung lung ding 30 November 2025 Sunday ni ho 4 PM ka a su to na a lo le mi pin Monday ni ho
1st December 2025 le public meeting kineya 4th December 2025 Thursday ni ho le lamkai hon Senapati district a nang ho lamkai ding nakilhen uhi mi pin kei ho lamkai ding song pi lamka a kakilhen diu ahi mai ti hi ahi hi chi hi vetang iphat lo naw hi operation in ki hian kit got no ta chu masanga kuki chate anki pankhom theilo kangoi lang hon aphat chenga igal hung ki patti la jong chu imu chula mei te hon kangwai lang front line kangwai lang ahin su boy wa hi le lam kalang ho hung ki panwa kangoi lang hon e pina bol ham ki ho hi tai ki cho the thu yang ta nang ho thip be ana umoti ahi le kangoi langa kangchup area ahung bo ya hi le kangoi lang hon lam kalang ho ipina bol ham tia iki khen pau chu tu ni chan ge a chi jing na lai cho chiwa ilam kai ho organization JF7 hon ahin thu phun nu jong hi ga velo chun ngang hon hi ta chu to gon na nei wa Kuki in pi chu kangoi a hi nati wa hi le ke ho lam kalang hon jong atha ka ki phu di wa hi ti to bang hi chu to thu sei pau he na hoi ta hi chi chet chu sei jong lew a sei u chala chewa hi Senapati district anang ho lam kai ding na kilhen unle mi pin kei ho lam kai ding song pi lam ka a ka kilhen di wa hi ti hi chu a khuti ai le chun e ho chu iki khen go ve ti chu e ho pi hi ivet vet nai le gal hiung thip sot hen lang le i boy deu dan tai he je a chu a hi thei chana hi chu ho hi i bol ta lo deu win jong a velin ahung ki ti min tu a hi he nge phat in a live 4th December 2025 ma hi election ding a hi in a hi theya hi le tu ni a kim election 2025 ma dinga election commission a ki got ho lam kai hon jong lung phate chan ge lo hi tin a hi theya la kangpopi district a jong in kangpopi khopi sunga jong in nei theu a hi lo la kai thel ma na jong nei theu super meina jong in nei theu a hi lo le more a jong nei theu a hi na a hi lo la chandila jong nei theu hi a khuti lo wa hi le chun song pi a jong inei mo na wa ompoi a hin la song pi a boi zina pa hi I her so ke wa hi in thil khat to gon a ki nei le a kham ding loi ai ki phin ding loi a hi lo la chamna sem ding loi ki tambi se ji ja a chu hi chelang ana ki tup ji poi ti thu a hi in a hi the ai le election commission hon jong lung igel wa tua inam sunga kiloi khom na iza nam khat nin jong hi che to banga phamo sa ta a hi le chun ipi ingai to wa ipi chu ki bol hen lang hele inam sunga ki to na omen tin agam kai a ki khen lo hi la election phate cha chi hla a lam kai pha ki tun do wa lam kai phan vai I hin hop theiwa inam sung igam sung dam theina ding zo hi ingai to deu hi pha hi lo ham ti pa chu iga sei theu hin tin hi chi chan chu tu ni election 2000 kim election 2025 chung chang le sangai festival la anasu boy go ho za chom bom kam ding go ho mi thum police in anaman do eti ho he theme na diwai hung sei theinaw chi chan chu hin tin tu hin I project chung chang on neu cha ga sei kit lo han ama sa chu 92 chan in seu a hi in tu hin 99 chan ge in pan in la tawn mi zakhat I hling di cha tawen hi chiwa pan hin la ho hi ga velo hen boy mang khong sai aban le thang tin lal mv haukip a hi in let kholun khong sai a hi in aban le he khup singsit a hi in nga zangmin lal haukip a hi in let hi chi hi kizi hi aman Mizorama kona a hi in lal tlan zowa a hi in aban le nang thun Kuki ama ho se hi tu chunga I project o PANKHOM ha na ti a project ani na ai ta in na ama sa jong chu in a nei wa nga hi chu anan ki chai a hi ta in tu a hi ani na a hi ta in tu chunga jong hi a hi the a hi le hi chi project ho mang cha jong hi kim election a jong hi vet ha na ki nei le ti ho chan ge hi et election ki bol ham et to gon ane yo ham a hi lo le election hi fair ta a ki bol hi nam ti hi
masanga media mangcha akoi machan hita chu gavil haji lo a hi lo la phone do na ho jong hi anom bi se lo cover jong koi man bol bi se lo a hi in hi chu jong hi ki bol le ti hi ki tup jing a hi in hi ji chun a hi thei la pan hin la so keo hi tin tu chunga hi inam sung igam sung boy na ho hi het so keo a hi in ilam kai ho khat la khat ki ho tu thei lo lungel ki ba thei lo ji ato khom lo ji wa alungel lo aza chum chum uma hi ti a hin tu a jong chu in sei ta ven kim election chung chang e sei na wa hi hi chi forum sagi hon to gon a hin nei pa ho jong chu a si ekiti hi di lo hi kim election commission hon to gon ane yu jong hi a ji uma hi chi mun langa so bolding to gon ane yu jong hi mai the a hin la hi chi te ni hi connection hoi ta hen lang ki ho to an lang hi la chun tu ni a hin sei ho ki boy na za chum longel za chum ho chu loading in kata sanin hi ji chun tu chunga jong hi Kuki channel family hon jong pan lucky no hitin PANKHOM ha na ti project ni na bolo hi ti a hi to gon hong ke nei a hin tu ni a jong hi som ko le thuma pan a som ko le ko chan ge ya pan hin la ho zo se na chung chi win ke pa thu a ki sein chule hi chiwa pan hin la ho zo se pathinin phat thei na bo ventin igam inam ngai lu na zala na hong ki pi do na ho pathinin asanga tam zon phat thei na bo ki taw hen ti jong chu in phone kit a hi in aban le tu ni a hin pe tam la a hi ga veleu chun thangtin lal mv haukip ama hin sang ni a hin to a hi in ama hin tul hama ma thabul langa chu sang khana anapangsa a hi ta in a hin la ama hin hlom asa je a chu a hin to be ki na sang ni a hin to be ki na hi la chun ama hi tu ni adinga he asang pen a hi ti pa chu he theme ne device wa hin project ma sa a chu sanga chunglang hin to ho hi nisi a highlight hong ke bolding a hi ti a in a saina wa chu mi som wal hin pan in lavin a hin la tu chung project hi sanga a hlom pena sanga ti jeng jong hi koi macha ipang povin a hi theya hi la kanami te ho ki gel tha ki no hitin pan la tha ki no hitin igam inam hi e hon pan ila wa khat la khat i pan theina chi wa i pan wa aninga hi i the lo wa hi la chun inam sung ha sat na hi isu lhap zo lo de wa hi ti pa hi avela kain sai kit hin tin tu ni chan ge a pan la nai lo hon jong a hi thei chana pan la go hi tin hi chiwa hi account number hong ki coin IFSC code hong ki coin gam danga hi hen India gam sunga hi jong le panila thei so ke wa hi e ho hin inam sung ding i sei tiangul hin Manipur gam sunga ho bo hi Kuki cha IGEL lovin Kuki cha te hi Bangladesh a hi in Myanmar a hi in India a hi in a hi lawaila as Israel lang pi a jong hi ki a hi ji chun na chi wa hi pan ila wa igam ina ma khan to wa hi le ei ho jong i khang to ve ti na a hi in amas sapena ka seima bangin igam ingai sat mas ingai sa masat deu igam mo hi ingai lut masat no wa hi le chun a chaina le e ho jong hi akingai lu sa hi ve ti pa hi ka sei do nomin koi to bang India gam sunga oma GPay phone pay a hi lo le Google Pay yono ti ho manga Paytm ho manga UPI through a penom hon jong hi chi number IP thewa hi in a hi lawai le hi chilang sai na jong hi QR code ki coin hi chi scan a jong pi jing the hi aba le pi zo ting le ipi now to screenshot polo hi tin hi chi number a hi WhatsApp a ki coin hi chi WhatsApp ma chu Kuki channel family ti a hi ita chu kimin vo a WhatsApp group jong kineya longel share khom na jong kinei ji a hi in a hi thei le hi chawa na zaw no ma hi le pan na hin la na ho chu screenshot bolin lang hi chawa hin thot le chun nang jong a zaw thei na ding aling hong ki thot nin tin hi chawa ko na chu na zaw thei hi ti chu tu ni PANKHOM hat na ti project tu chung changa iga sei theu hi chan chu hin tin
itiam khana hi chi chung changa election chung changa jong hi update ho hung kit na aban ba na lam kai hon pan a hin la wa hi le chun hi chi ho jong chu aban nei cha update hin bol kit de wahi tuni Kuki news ve a hin ngai ho jo si na chung che win ke pa in bon cha win pathin in pathei na bo jing taw hen